جبوی چاودێریکردنا پرۆسە هەڵبژاردنên dahatiyên civata nûnerên Iraqê ku biryare li dehê meha dehiya ev sala birêve biçin, rêkxerawên nehikûmî li dûkê Komîsyona Hevbijartinan tayê dûk li rûniştinan amade diket ji bo behezkirina çewaniya ewan amadekariyan û hişyariya xelkî wergirtina karta bayometriyê û ew yasa hevbijartinan ku ev rêkxerawe pêşnîyaran li ser bidene Komisyonê. مدوید هاندانا خلکی خوب کن حوالاتی خوب کن هلبجارتن عراقی دا و هر وصا تشجيع گنج دهو کیب کن و دوروبری دهو کیب کن مالی 2002 و 2003 کبچنا هلبجارتنا و هر وصا کارتن خوید بایومتری والگرن که و دو هر دفت گله گرنگت مشروعی مدا. البته ما میوانداریا کمیسیون بالا هلبجاردن کردیم که حتی چرا خو آماده باشی کردیم و هر وصا به تایبەتی کارت بایومتری چونکه چندین که یعنی اگر هاتو کارت بایومتری گله که هاتون دابش کردن د پروسیسا هلبجاردنا مشارکه گنجان د پتر بیت هلبجاردنا دا. Rêveberê Ofîsa Dûka Komîsyona Hevbijartinan dibêjît niha em yê di qonaxa çapkirina bayometrî wereqa dengdanê dîsan xulên rahênanê yê bû karmendên Komîsyonê hatîne vekirin dêbûma wê 12 rojan berdewam ben û bi qonaxa sêyê dê li meha ne hête vekirin ev kesên dêne wergirtin û li dûşembiya dahatî jî dê tê sekadî bo hemî amîrên hevbijartinan li Iraqê hête kirin. Em yê qonaxa çapkirina tomara bayometrî ve herosa ورقا دنگدانه دیسان خولت راهنانه تاتینه وکرم بو ماه 12 روزه دی بردام بن بو فرمانبرین ما اوین کو نوکه کارت کن چلویک بن گهد می تومارو بایی مرسا قناغا سه الاکی نه دیتا وکرم بو اف کسان دهنه ورگرتن سر صندوقه هر روز هفته بیدا روزا دوشنبه تست کا تجربی دیسان محاکات بجنه دی بو همی امیر دهنه کارینا پل بجنات دل همی عراقه تا برهف کرن Biryare li meha dehyayî sala hevbijardinên Encûmenên Nûnerên Iraqê birêve biçin. Di gelbêyekê di nihada 100,000 kartên diyên bayometrî geşine dûk. Li 41 bingehên bayometrî rojane zêdetirî 2,000 kart dihêne dabeşkirin. Li parêzgeha dûkê 827,000 kesan mafê dengdanê heye beşdariyê divê proseyê da bikin. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.